Jamoljon ina тамошо кун. Дили ниятат Lexus RX будми? Мана барои ту. Мошинча срочно фурӯшӣ. Срочно гуфта 240,000 сомон гуфтасиги будам. Ман гуфтам не, срочно бошад ага. 220,000 сомон мемонем, бо савдо мешад. 4 моҳ пеш аз вагон гирифтаги, як даст мошинча, полни наворот бо спорташ. 2015 мотори серима. Тамошо кун. Фарош мана лупадор, пешпуш мана патроникаша. Балонош аҷоиб, наф панал, летни балон. Спорт нефсиги гӯшак дар мегирад, қад мешад. Ту салона тамошо кун, кайф кун, лайка телеком. Ина бин. Салон мандарин, памят, 4 электро, гӯшак қад мешад, сидениш лифт. Мани винко мана. 4-11 маҳа 2015 мешад. Рулаш меброд, мефрод. Абагрев сидени, ахлаждени, 2VD, 4VD, коробка автомат, монитор. Ду тарафа мана мултиош, пробег авла шавед. 82 та пробег, мошинча зӯр, ягон ҷош ба камбудиш нест ося. Мана харидор боши бо умда мебини, тепи сарво лукаша. Мана дидиам, мекшуям ту офтоб медарод, мазза кара дам мегири. Бо мехе полипчои зӯре зедагӣ. Короче, мехе ғароштаги, пароштаги, даридагӣ ҷош нест, бо онҷо калонкочош будаст. Мошинча беҳтарин. Мана оқибашам тоза озода, дидиам. Холни бо чихол каштаги, аболи, сидени кожа. Ягон хе дарош даридагӣ пердаги не. Сами главни документош ҳамаш солона, солаш 2015. Бо мана задни камераша, бек кам буди. Мотор хадавой кузуф мегӯян 100%. Бо мана харидор бошега, омада аз наздик дида савдо мекунӣ. Сами главни овозшам паст мотор, ҳозир бо мотора кушода ту нишон метиҳам. Тамошо кун кори мотора. Мана штраскарос, полни ҷип. Мо ту чизе нишон тиҳам. Мана ми сайсани мотор. Бо мана харидор бошега, устод кати омада мебинӣ. Нархи мошин 220,000 сомон. Як хеле одамо 2010 рестайлинга 200,000, 190,000 сомон мемонад. Ин чиста оригинал 2014-15 мана 220 бо савдо мешад. Харидор боши успет кун, ҳаққонӣ баъд пул зарур. Ҳамин сабаб. Набошад ин одам мошинаш намефурӯшад.